Comrade, khona-ke la eMayville la okushiswe khona imizi yama-comrade omkhonto wesizwe. Njengoba nibona-ke la impahla le eshile leya, abafowethu bazama ukulungisa abangakulungisa, bazama ukuvusa la bangavusa khona. Indlu yalo mfethu lo osishiyile beyi-comrade lo mkhonto wesizwe iyona le. Njengoba nibona leli bala leli ila aphelele khona uComrade uMorgan, njengoba ingekho uyilokhuzana engekho amalahle, ungekho umlotha la kuleli bala nje ila bekuwumbhede wakhe khona or la yena ebelele khona eseshiyile emhlabeni. Iyona-ke le ndawo la. Izindlu lezi ey'shile zibe u-12 kahle kahle, zibe u-12. Usizo-ke liyaqhamuka left and right, yes, siya-appreciate. Asigcinile-ke alivaliwe usizo kulowo nalowo ongakwazi ukuthi alekelele aphonse itshe esivivaneni bafethu. Ibuhlungu lento esiyifica la, aphonse itshe esivivaneni bafethu, akube kanjalo. Phonsani bafethu, ineminikelo eceliwe bafethu, asiyenzeni ukuze sikwazi ukulekelela la ma-families ala, ngoba nibona nje akukho lutho. Niyabona kushe yonke into, abanalutho. Asiwusaphothe-ke umndeni wethu.